Ready? Ambai, sini media friends ramna. Sini Tripura Student Federation engage in pressment asongan kemansi. Seng kedua salrogo sini demand ni ramlogo ni tahu. 50 years plus sini demand. Roman script. Kokborok subject hai ke language so implement khaigan bagi sini movement. Seng taksa dora sini movement seng thagya goi choya goi seng khai ni. Thangnai talnai sekang seng lukha. Seng TSF mengai seng governor of state. Seng memorandum ya marka. Seng aro sini appeal te sini request seng penuka. Je immediately sini o demand no roga ni bagai. Talnai lai thangka seng mungsa nugya. Mungsa respond hai ke positive result seng nugya. Government of state seng kha khai sini sakawo borok belai ne sak nang ya hanang penang khai tamuni seng nukha. Omo sini bagai lasa sengsa. Sini tofani bagai lasa sengsa. Seng TSF 50 years rongoi seng tofan bagai samung khai pai tong. Tofani kahani bagai. Omo sini joto sini borok ni bagai lasa sengsa sini. Seng tatu zora hanang pinang khai tong mani. Sini demands. Omo seng ke bno koi gei khai ke segai naga ni seng saya. Omong ka sini right, sini man thai. Omo seng busi thai. Sini student ro. Seng nirong no bu koi nyai. Omo nirong ni right. Te ki prahas ni borok nirong busi thai. Seng nirong ni bagai fight khai tong no. Boni bagai seng TSF taksu jara khorang ki saima tong. Seng zeman sab sini dopani bagai seng khainai. Sini student sini borok ni bagai seng sakari sam khainai tong. Take as a point. Seng Government of India no seng appeal khainai 125 amendment bill. Parliament House of place ngang thang immediately. O kani demand to ge sung tuni press meet asoma lingga sung nukha government of the state and government of India sung sak na yang tongmani tangai sung 50 years rongoi or demands omo sini koksi omo sung tangai sini kok no ba je skui thai no sung 50 years rongoi sung sanga nang to kana amo sung busi thai boni bagai sung Monday 28 of August 2023 12 hours di bagai Tripura haste ganangai sung strike da pogor boni bagai Tripura haste ni borok no Tesin student rok no, all strike no successful kaigan bagai, sengir oni support nanggo. Omong ka, sini demand. Sung TSF ni simi demand ya. Tripura haste luku, joton omo sini manthai, sini future generation students rok. Omong nirok ni rights, te nirok ni demand, sung nirok ni bagai fight kaigan. Nirok ni participate, nirok ni support sung nanggo. Ang appeal khainai joto organization joto student organization of all different student organization I appeal you all to participate in this movement. Government ro sung no sak na yang tong sung request hai bising khorang khana jagli boni bagai sung Oze step mana halka. Sung governor no sung request hai ka boka. Hai kana. Sung nukha. Sung no mungsa respond rohia. 125 amendment bill House of Place ngang them. Aro kebanga points ang brief hai ka thanglia. Boni bagai
ang jotono koinai o je strike no successful khaigani bagai participate khaigani bagai students thang civil society thang angni rong appeal khainai sungni rong support nango among kasini future generation ni bagai sung fight khai tongo boni bagai ni rong hamjak ma ni rong support sung nango TSF ngai ni rong no sung usung ko ko charnai mande wo sini strike no success khaigani bagai sung ni rong thane koi tung rohoro TSF ngai asung ambai थानाय सार्टिसि सासगा TSF बाय TWF रगो रोमान स्क्रिप्टनि बागै बर' प्रदेश खायगा बे बर' मोनरिजों सामि खायगा ओमफ्राय बर' टाउनशिप दं कुकि सिंखौ रिप्लाइ रेसपन्स माया बे आबुं जिउनाव माने बर' खाय माने सिएनसि माने स्ट्राइक जानो बुजियो बुजिलिया नोंखौ माने थानाय सार्टिसि सासगा जे TSF बाय TWF जे बर' रोमान स्क्रिप्टनि बागै protest kemini be boro memoriam sare thega ekhon bom abo feedback maya abo suk jarate boro kono feedback liya ko ti prasar no be no abo na tik no boro haki sini strike ta buso jung 21st June apno jung memoriam liya parsa mera rukhana so 2 months later respond करे गवर्नमेंट होते बनी बागे जो मस्ते मन निरा आपनो खाना जों सिं तंगलिया बासा सोना सागै मान जों सिं तंगना हानाय आइफोन we are very much careful of what the government of the states are doing to our students बनी बागे जों मस्ते मन जों सिं तंगया जों जरा रजा गवर्नमेंट नो बनी बागे 2 months लाइट थांगा बनबाय जों तिनि ओ स्टेप माना हाब बियां रोड ब्लॉक खायनो रोल 1 सलाय थां तिनि रोड ब्लॉक जों हेजामारा निने हाथाय गतर मनु बिश्रामगंज जों ओ कायबुर जागो तिनि रोड ब्लॉकेज दं तीन सब सावर मानजा किसा सागरि आन लगत दं आन प्रेसिडेंट मिस्टर सम्राट चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर बिबास Publicity and Information Secretary Mr. Birgu, town committee members. Jadi strike tahu begitu, Roman Scriptni san negosiasi angge, ham step nana. Si, sung tapo, sung kini strike tapo. Boni baganya anti sing koika, sung nirok joto public te student dong support na. जों जतनो पाल बाक्सिके खरांगे साकांगे जों खाखांगे सिनि अ डिमान्ड फुलफिलिंग जानो हाइफानो जों अर खाक हेक लाइगे साक नांग्यांगे जों अ स्ट्राइक न हाइक अ डिमान्ड न जों सपोर्ट खाया दं खांगे जिनि बागैनि हायां जिनि स्टुडेंट्स दं प्रॉब्लम अक लाइन जों क्लियर के जों लोगै बनि बागै जों निरावनो Koin omon narak nai, all this strike not success again bagai, so no support again bagai. No, 28 6 a.m. is me, 6 p.m. 12 hours bagai strike is called.